Сәлем достар. Бүгін Европалық одағы өкілдігі. Нидерланд елшілігі, Және Германия елшілігі. Астана қаласының тұрғындарымен сұрақ-жауап өткізеді. Ал бастайық. Бүгінгі бірінші сұрақ: Европалық одаққа мүше мемлекеттердің көбісінде қандай валюта қолданылады? Керемет. Келесі сұрақ: Нидерланды корольдігіне сай түс. Сәлем. Германияның туында қандай түстер бар? The first one is, do you know the capital of the Netherlands? It's Amsterdam. Correct. Do you know the capital of Germany? Of course, Berlin. Great stuff. And the last question is, do you know where the headquarters of the European Union is located? In Belgium, Brussels. Correct. All right, congratulations. Here's your prize. Первый вопрос. Вы знаете, какая столица Германии? Берлин, правильно. И второй вопрос. Какая столица Нидерландов? А. Лондон. Б. Париж. С. Амстердам. Или Д. Мадрид? Амстердам, правильно. И последний вопрос. Где находится штаб-квартира Европейского Союза? Бельгия, правильно. Хорошо, вы выиграли. Это легко. Я сейчас назову тебе 4 страны, и ты должна угадать, какая из них находится в Европе. Так, первое – это Америка, второе – Китай, дальше Индонезия и четвертое – Франция. Какая из этих стран находится в Европе? Давай. Франция. Давай мы тебе подарим твой подарок. Это настольная игра. Спасибо огромное за участие. Спасибо.